ukuze sikwazi ukuphilisana. Inhloso yami nako konke engisuke ngikhuluma indaba isekuthenini asikwazi ukuphilisana, asikwazi ukuhlala ndawonye, asikwazi ukwamukelana ukuze izinto ubuNkulunkulu kuthina bumanifeste, izwe liphile, abantwana bakhule ngendlela, wonke umuntu akwazi ukuhlala ngokuthula, kungabi khona umsindo, kungabi khona ingxabano ekhona. Uma singena ke kulihora ngifisa kade sibuza sisangena nje ukuthi ungubani uNkulunkulu. Kuye kwafika enhlizweni yami einsukwini nje sisahleli kule lockdown, kusabhizi kuphithizela indaba yokuthi amaphoyisa this ezempilo this asikwenza ukuthi senze ukuthi si encourage cleanliness, asikezeni kafikelwa into ethi ngiyafisa ukwazi ukuthi umuntu oyisidalwa sikaNkulunkulu yini ayicabangayo manje. Ngafisa futhi ngase ngizwa nabanye uma sikhuluma sibuzana nje ukuthi hayibo uNkulunkulu uphi, abanye okay iphinde yasuswa naye le ndaba ukuthi abanye athi hey uNkulunkulu uphi mase kunje, hey uNkulunkulu silahlile, yabo indlela abasebenzisa ngayo amavesi, indlela abashumayela ngathi uNkulunkulu isikhathi lesi manje wehlisa ulaka lwakhe, uyabo. Hey mase bekhuluma kanjalo ngavele ngazibuza ukuthi hayibo kanti kahle kahle mase kuthiwa wehlisa ulaka lwakhe, what about laba ke bona ke abangalideserve ulaka lakhe, kwenzakalani? Shithi uNkulunkulu lo nkulunkulu wehlisele ulaka kuwo wonke umuntu, akasakhethi ukuthi abantu bakanjani, kanti punishment uthola makwenze njani. So I had so many questions because of the things eshiwona ezikhulunywayo manje ngalesi sikhathi. Abanye fanele sirepent, sibuyeleni uNkulunkulu bazalwane, asenzanga ukuthi nokuthi yabo. So lento ingenze ngajula ngacabanga ngathi bakhuluma ngamuphi uNkulunkulu, ukuphi lo nkulunkulu. So that is why ngithi mhlamba ke sizwe lento ke sivulele sikhulume, sisazoqhubeka futhi ke sesiyenza ke manje ibe i-talk, i-discussion. Kodwa kwamanje ngifisa ukuthi ngishare nawe izinto ezingifikelile ne-research yami nako konke okunye engibone ngithi ngihlanganisa ngokukhuluma kwabazalwane, ngihlanganisa ngokukhuluma kwabazalwane abaseBhayibhelini, ngihlanganisa ngokukhuluma kwabazalwane ababhalayo incwadi. Ithi into yami mangibheka kuzo zonke izinkolo ezikhona, impendulo yabo iyafana yonke ukuthi uNkulunkulu umoya. Ngikushiswa yini lokho, ngikushiswa indlela abantu abaphendula ngayo. Akekho omkhombayo ukuthi ukuphi nendawo, uhleli kuphi. Mangisuka njengamanje ngifuna ukuthi ngiyobona uNkulunkulu, njengoba abanye bethi fanele sifune ubuso bukaNkulunkulu, sizobona kanjani ubuso bukaNkulunkulu, bukuphi ubuso bukaNkulunkulu. So lento yangitshela indlela abaphendula ngayo ukuthi okay uNkulunkulu umoya, futhi uNkulunkulu kushuthi njengoba ewumoya nje unguye enginguye kuleso simo leso umuntu asuke ekhuluma ngaso nangandlela le kwenza, ngoba everybody uyachaza athi uNkulunkulu uyikho konke, umdalo wezulu nomhlaba, umenzi, yabo, amchaze nokuthi mina ungenzeleni, yabo, yonke leyo nto bamdescribe kanjalo uNkulunkulu. So it made me realize ukuthi oh okay sonke sikhuluma ilanguage yethu, just that sikhuluma ngendlela engafani, uthi uNkulunkulu umoya. And then esibili le uyokuthi according to futhi iBhayibheli nazo zonke ezinye izincwadi zonke zikhomba, mawuyifundisisa kahle zonke zikhomba zibuyele ekutheni uNkulunkulu umoya. Ababhali mebebhala, umuntu mebhala nje noma umuntu eyikhulumela nje umzalwane athi yazi la angazi ngidlule futhi bengiqondile nje ukuthi uNkulunkulu lo, kusho ukuthi ngaso sonke kushuthi lento mangabe sesibuza le question ethi uNkulunkulu kushuthi ula ukhona ukuwe, abanye basho njalo, abanye ula ukhona. Now ibisithi into yami why ngimhlukanisa nami, why ngimbeke eceleni bese ngithi ula ngikhona, ngingathi ukimi uhamba nami ngayikhathi zonke, ubheka konke, uyangazi, wazi konke ngami, yindaba ngimthathi njalo ngifuna ukumbeka eceleni. Is it because of into engifundiswe yona noma is it because mina ngiunderstanda kanjalo yini? So ingakho ngeke ngacela nganxusa ngathi engathi besingaba esijule. Now asibuyele la kwi communication, masikhuluma nge communication kuwo wonke ama religion, kuwo bonke abantu abakhona abaphilayo, when ufanele ba communicate noNkulunkulu nomenzi wezinto zonke nako konke, into ithi basebenzisa igama elithi ngiyathandaza, abanye basebenzisa igama elithi ngiyakhuleka. Now uma ngabe enasesibheka yonke lento esiyenzayo yokuthandaza yokukhuleka, into esuke yenzeke la wonke umuntu, akekho ke umuntu othi mesethi ngiyathandaza abese ngazi ngizoyenza kanjani lesibonelo, but ake ngisho lokho okusuke kwenzeka nangendlela abantu abasuke befundiswe ngayo. Uthi lapha ya eBhayibhelini ku Matthew 6 uJesu
uma bembuza ukuthi uma ngabe sifuna ke thina ukuthi sixhumane noNkulunkulu senze njani. uJesu uyabatshela ku Matthew 6 ungawufunda nje Matthew 6 wonke uzuyofika lapha ya ku 14. Ngiyathanda ke le part kakhulu ku verse 6 la uma ethi wena ngene ekamereni lakho nxa ukhuleka ngene ekamelweni lakho uthi usuvala umnyango wakho ukhuleke kuyihlo sekusithekeni noyihlo bona ekusithekeni. Kusho ukuthi uma ethi uyihlo indlela yena la umbhali ayibhale ngayo wamthatha wambeka njengomzali ngoba ngeke ngasho ngathi uNkulunkulu ngokuyiunderstand lento nakweyimpendulo kusho ukuthi uyileso simo leso osuke ngaleso sikhathi ufisa ukuthi abe yisona umoya kodwa ke kuko konke ngakho ngifisa ukugcizelela lokho. Now uthi mangabe usukhuleka vala ikamera. Ngabheka ngaya lapha ya kuIslam. Na kuIslam uma befika khona bekhuleka kuyaguqwa kuzothwe benze baface ngalendlela abaface ngayo nako konke bese bekhuleka yonke lento it's all about individual ukuthi ngena ku space sakho not necessarily la ukuthi seyozofuna ikamero mangabe ukuthi wena usetaxini usagoduka kodwa kufanele ukhuleke bese uyofuna ikamera ithi lento ngena ku space sakho and then uvala umnyango kusho shut out yonke into enyeseceleni and wena ungene kuwe ngaphakathi ebese uyakhuluma uyacommunicate noNkulunkulu. Ngahamba futhi ngayobheka ke ngoba ziningi izinto zokuthi as understand asinalo ulwazi ngabheka nala eBuddhism nakhona ngafike ngathola nakhona ukuthi hayibo nasi simanga nakhona they meditate should yonke lento ithi when we want to communicate nomdali or noNkulunkulu sifanele ukuthi sibe ku space sethu sikwazi ukuthi impendulo futhi zozithola sikwi space sethu ngeyiqhamuka impendulo kwenye indawo but izoqhamuka ngoba thina sihlale sazinza sazifuna thina sabuza yonke into kithina sakhuluma futhi sisodwa then ukhona kuNkulunkulu kusho ukuthi ngamanye amazwi sisakhuluma leyo nto uNkulunkulu umoya ebese bakulesi simo ebese eba yilento wena osuke kade vele ukhuluma naye ngayo efuna ukuthi uye ayenze mangabe ufuna ukuthi akuphilise kusho ukuthi ngaleso sikhathi uNkulunkulu ngumphilisi uma ngabe ubufuna ukuthi akukhiphe inkingeni uNkulunkulu mkhiphi enkingeni uma ngabe bufuna ukuthi akulwele uNkulunkulu ngumlweli. So you understand ukuthi yonke lento ibuyela back ibe centered around wena ibe kuwe ngaphakathi. Now nasi simo ke sesikusona ke njengamanje sizothi kulesi simo sa COVID-19 siyamqhelisa uNkulunkulu simbone nolaka simbone njani. Umbuzo wami kusuthi uma usumqhelisa esengasabi kuwena awuboni yini ukuthi ayisezukwenzeka ke lento uNkulunkulu akudalele yona wena kulomhlaba ngoba uma ngabe sifunda imibhalo nathi sisodwa nje siye sikhulume lethe uNkulunkulu unami bakithi hayi bandla mina ngithandiwe mina ngadalwa kwakunezizathu uNkulunkulu this uNkulunkulu that. Now awusaboni yini ukuthi wena usu minimize i-potential uNkulunkulu akunikeze yona yokuthi kulesi simo esikhona noma ngabe isiphi ngibenishile so COVID ngoba isona sikhulunywa umhlaba wonke but nawe khona onaso isimo ekhaya khona isimo naso emsebenzini khona isimo naso noma ngabe ikuphi la usuku ukhona. Now uma ngabe lento usuzoyibeka eceleni usushifta ke manje responsibility yokuthi kulesi simo esikhona wena waziyo kade uwedwa yenzeka lento wena wazi ukuthi kuqalephi kusuka la wena waziyo futhi nokuthi konakalephi yekela ukuthi thina usitshelani but wena deep down your heart you know ukuthi kuze kwazi kwabafika kule point ekufike kuyona bekwenzakaleni. For an example ukuze mina isisu sami sikwazi ukuthi siqine ngingakwazi ukuthi ngiye endlini encane ngendlela efanelekile nangendlela isisu sami sidale or umzimba wami odala ukuthi uyengakhona it's because mina ngidla ukudla okungafuna umzimba wami ngidla nangeyikhathi ezirong nani. So now uma ngabe sengizothi uNkulunkulu yazi ungiqumbisa ngesiso leyo nto yenza ukuthi kungabe kusalungiseka isimo but kube khona ukublamana okungeza ukusilekelela kanti ekubeni konke nasekukhulumeni konke nasekufuneni uNkulunkulu ingenxa yokuthi sifuna ukuthi akwazi ukungenelela ezimweni esisuke sikuzona. So ukuza ngenelele understand phela ukuthi ukuphi nje obukhuluma naye ungubani njengoba ukhuluma naye ukuze ukwazi ukuthi isimo usilekelele la uma ngabe
sengikulesimo njengoba ngisakhuluma ngesisu sami esiqumbayo nesisisu sami sokuthi angikwazi ukuthi unumber 2 ngushaye ngendlela ekufanele ngushaye ngayo siyaqina ifanele ngi-understand utheme ngidala wangidala umzimba wami wanendlela yokuthi ukwazi ukuyigaya ugaya ukudla so kusho ukuthi mina sengenzeke iphutha ngadla ngendlela engafanelekile neyenza kube nzima ukuthi umzimba wami ugaye ngendlela efanelekile nanezikhathi engidla ngazo izona lezi zesidala lento so kusho ukuthi mangi-understand the creation understand the creator then it means ngizokwazi ukubuyela back to ukuthi ngilungise lesi simo sami ngizama ukuthi namhlanje ngicela ukuvula ingqondo yakho kuyo yonke into othi wena ingqinamba musu ukublame musu ukushift iblame ubeke kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngilahlile uNkulunkulu akekho uNkulunkulu this no start with you ukuphi wena noNkulunkulu nikuphi no two ithini into yakho noNkulunkulu ngoba uma uzoyishift iblame then kusho ukuthi ngeke ukwazi ukusizakala ngeke ukwazi uzulapheke ngeke ukwazi ukuthi impilo yakho ishintshe ibe yilento ekufanele ngabe iyona ngoba wena you were born for a certain purpose wena you are wonderfully and fearfully made mangithi wonderfully ngisho ukuthi umzimba wakho uyakwazi ukwenza izinto nawe uyakwazi futhi ukushintsha isimo sibe enye into it's a matter of deciding ukuthi kahle kahle ukubani wena ungubani uyazazi na udalwe kanjani kwenze kanjani dingalani kuwena empilweni yakho so ngizokushiya nalokho kwamanje ngiyabuya futhi uku-encourage ukwazi ukumelana noma isiphi isimo ukuphi uNkulunkulu ngicela uzibuze lokho ungubani futhi kuwe mayenzeka intando yakho sho njalo Nhlanhla M Nhlanhla M hayi if singebona bokuqala ke ukudlala le hayi bakithi ngizizwa amabika nginokuthokoza kwisimanga ukuthi in fact sabokuqala ke ngiyithathe lento futhi ngiyazi ukuthi nabanye basizolandela bayidlale sebeyizwe la ekhaya Nhlanhla emuthi mayenziwe intando yakho siyabonga kakhulu Nhlanhla ikhuluma straight to the heart ithinta isithinta sonke ngoba ngempela njengamanje akusekho kunye ngaphandle simcela uNkulunkulu akhulume kithi abuyele kuthina sibuyisele ebuNkulunkulwini because yona into esifisayo ukuthi yenzeke kulezi sikhathi samanje nanokuthi sikwazi ukovercome zonke izimo ezikhona emhlabeni sibonge kakhulu lapho ulilizile ke it's a new release yintsha from the box siyatholakala kuma online shops siyatholakala nje nala emsakazweni uzolokhu uyizwa nje uthi mayenzile intando yakho mayehlulwe eyami intando ukhanyise inhliziyo yami amen hayi ukhulumile mbhemu siyabonga ke ngokuthi ulalela uNkulunkulu bese uyavuma ukuthi uNkulunkulu akusebenzise ngithi touch on izinto ezisele because as a teacher I feel it's very important ukuthi abantu ngibakhumbuze ukuthi kahle kahle kulesi simo engikusona njengamanje bangikhuluma ingqondo yami isukile futhi ngiyafisa ukuthi engathi abantwana abangabakaNkulunkulu bayiremove ipart yokurecruiter at this time by remove ipart yo sonto lami elingcono kunele lomunye by remove lonto engqondweni ngoba manje ayizukusebenzela kakhulu rather senze umuntu ayidecide yena ukuthi ko wonke ama religion akhona iyipi mina engahambisana nami yipi engangenza ngiyenze intando kaNkulunkulu ngendlela ekufanele ngiyenze ngayo I'm not confused njoba ngihleli la ngiyazi ukuthi abanye bazukuyi understand bazukungizwa kodwa lento ithi ayikhulunywe kufanelekile ukuthi ikhulumeke kulesi sikhathi ngoba bese sidinga abantu abazoba umoya wodwa bese sidinga abantu abazokhuluma ubuNkulunkulu bangakhuluma osonto lami abantu ababezobuyisela abantu kuNkulunkulu emoyeni ongcwele emoyeni oclean emoyeni woxolo emoyeni wokuthula emoyeni wokuthatha irresponsibility singayishift ngoba the minute si shift then kusho ukuthi kahle kahle thina sizele nje ukuzohlala la emhlabeni ebese sicomplain ngokudla sicomplain ngohulumeni sicomplain ngayo yonke into ngoba asiyazi purpose yethu so today I'm trying to encourage you ukuthi lalela ipurpose yakho yokuthi kulomhlaba onikwe wona kufanele ugade kahle unisele kahle uwenze ukuthi nomnikazi wawo abe happy ngawo ukuze aqhubeke naye ebese kunikeza ezinye zezinto even umzimba wakho mangabe uthatha njengako ukuthi umzimba
ekuhlela umoya ongcwele kuwo, okuhlela umoya kaNkulunkulu kuwo, uzowunakekela ukuze uhlale njalo lo moya uclean. And mangabe ukuthi uyawunakekela umzimba wakho, uyayinakekela izinto ozenzayo ngawo, then it means uyohlala u-right ngazonke ikhathi. Ngeke ukuthola ukugula, ngeke ukuthola ukuhlukunyezwa, ngeke ukuthola ukuyihlukumeza nawe, ngeke kwenzeke lezi zinto lezi ocomplaina ngazo nokhala ngazo namhlanje. I'm just encouraging you today ukuthi please ngiyacela uphume ekuthenini manje uye ufocus recruiteni abazalwane, but focusa ekuthenini abazalwane ababuyele kubuNkulunkulu, then they will decide whether they follow you or not. Into ibalulekile manje ubuNkulunkulu kuthina nokuzazi ukuthi ngobani nokuthi ukuphi lo nkulunkulu ungubani uNkulunkulu kumuntu. And uNkulunkulu mase umuntu mesemazi uNkulunkulu uyayazi indlela umoya ingcwele uyayikhulumela ukuthi this is where mina la ngifuna ukuthi ngiholwe khona nala ngifanele ngilandelwe khona. Ngeke usikwazi ukubaphoqa abantu ngokuthi sibatshele sibahehe ngezinto eziyimangaliso, lezi zinto ezimangaliso ezingenamsebenzi walutho at this time. Njengamanje kade sasiyikhuluma lezi zinto but namhlanje azikwazanga ukuthi zivimbe isifo lesi sobhubhane emhlabeni wonke. So kushuthi fanele zama ukucabangisisa kahle ke manje ukuthi kahle kahle bekudingakala ini. Yonke lento ngifuna ukubuyisela ekuthenini it's about you as an individual taking a decision yokubuyela ekuthenini wenze right, wenze iqiniso. Ngiye ngathi la iyazana naye inamba into yokuqala le ngik-encourage na ukwazana naye ukuzazi wena uqobo, noku-understand ukuthi wena ufunctiona kanjani, noku-understand ukuthi wena ulindeleke ukuthi kube kanjani. Kusho ukuthi olimini lwakho mawazana naye indaba isekuthenini uma noma ngabe uyamdumisa noma ngabe uyadumisa kodwa ukhuluma izinto ezipositive ngasonke isikhathi ngoba uyamazi lo muntu okhuluma ngaye mangabe umbeka njengomuntu or lo moya okhuluma ngawo uyawazi. So kuyingakho uzothi wena njalo ungumenzi wezinto zonke okanye ungumzali kuwena okanye unguba yabo uyileso simo leso wena okusona njengamanje ofisa ukuthi sikhaveke. So kusho ukuthi ukukhuluma kwakho ngazonke ikhathi zokukhuluma nje asingadideki. Amanye babethu ubaba, abanye babethu umdali, abanye babethu ubani, asingadideki but understand into eyodwa ukuthi uNkulunkulu or umenzi uyilento lo muntu lo asuke ekhuluma at that time. Let us understand that nje kube ziyasuka ebese kuba ukuthi mase umtholile ke wamazi then kuyena ukhuluma iqiniso lonke ngoba kuthiwa yikho imfihlo emfihlweni. Mangabe besifundisa ukuthi masikhuleka sovala iminyango sibe sodwa, so that means asiyigxilise lento ukuthi angikwazi ukukhuluma amanga mina emfihlweni ngoba makusho mangikhuluma amanga ngisho ngiqambela mina amanga kahle kahle lobungcwele nalobu uNkulunkulu obukimi kusho ukuthi sezonyamalala buphume ngoba mina ngibhizi ngiqambela amanga. Then kusho ukuthi angizukusizakala manga ngisazoqhubeka ngiloku ngiqamba amanga awasizi, and amanga nokuyikhohlisa akusizi lutho, ukushift akusizi lutho. Into ezokusiza ukuthi ube neqiniso kuwena, understand ukuthi njengoba ukhuluma ubuNkulunkulu bukwena, uNkulunkulu kuwe unawe ngasonke isikhathi. So rather khuluma iqiniso ufe once mfethu lento ilunge ngoba noma ngabe kuthiwa kanjani ke noma awukhulumanga noma ukhulumile but egcineni konke yonke into inawo ama consequences. Egcineni uzokwazi lento ozama ukuyivikela ukuthi mhlambe wena kungaveli wena mhlambe wena ungashayeki ngelinye ilanga nana egcineni kuzokwenzeka ngoba yonke into eyenzayo iyabuya futhi izokwenzeka kuwena uyaphendula yonke into. Ayikho into evele nje izenzakalela. Ingakho ngithema ngibheka la ngayi understand lento yabhuda uma ngabe ekhulunywa ngaye la encwadini mangifunda nje ngicheck ukuthi kahle kahle kwase kubekwa kangaka sekuthiwa yithixo nani yini kanti leyenziwa kahle kangaka obhuda yini athina ama teachings akhona bona i-teaching yakhona ivele yangi-interesta ngendlela esimangaliso yokuthi ayikho into efixed, change is always possible basho njalo. And bathi aba-practice this angazi ngizothi inkolo noma ngizothi yini, but mhlambe let me rather ngithi inkolo so that kuzoba easy ukusheshe understand nawe ongilalela. Enye into yesibili, they do not worship uBuddha, abambizi ngoNkulunkulu, abasho ukuthi uNkulunkulu, but ba reference akuyena all the time. Imfundiso zakhe nako konke akushilo. Iziphi ke lezi imfundiso? Ngiye ngathatha nje ezi-few eziwu-5 ukuthi 1, no killing, respect impilo. Number 2, no sexual misconduct, respect your pure nature. Number 3, no lying, akuqanjwa amanga, respect for honesty, ihamba phambili kubona. Number 4, akufakwa lutho oku-intoxicate umzimba, kushuthi into ezokwazi ukuthi umzimba iwenze ungasebenzi ngendlela ayifakwa ayifuneki. Respect for ilokhuza i-clear mind. Ebese kuzoba nama 4 noble truth.
truths mhlawumbe mangabeka kanjalo yizo lento engisho the transformation, nothing lasts forever, impermanence. So ayikho into ehlala unomphelo. Now mangiyibuka lento ngithi hayibo labantu kahle kahle bakhuluma ngomoya oclean nobuNkulunkulu nalonke iqiniso likaNkulunkulu nje yindaba pho ena bese kubeke ngathi ena ingoba bakhonza izithixo. Ngahamba ngaya kwi-Islam nakhona ngibheka nje ezinye zezinto nabo ukuthi yini labayikhulumayo bathi ungubani bona uNkulunkulu nakhona futhi umoya bathi uyena yedwa ofanele ukudunyiswa akekho omunye akanama partners akanama friends eceleni uyena dale yonke into nabo bamdescribeile ngendlela abamdescribe ngayo bakholelwa kakhulu futhi ukuthi umoya lo okhona kaNkulunkulu ungene kakhulu kuyithunywa zikhona izithunywa ezivumile ukuthi ena zihambe zikhulume ngoba uNkulunkulu zivuselela abantu zibuyisela abantu kuNkulunkulu bayimenshina nakhona uma ngaye lapha kwiQuran nje uvula usura 59:22 kuya ku24 nakhona uzothola yonke into explainwe kahle ubona nangendlela ena abathandaza ngayo ka5 ngosuku ukuthi khona lento abayi-understandayo and njalo nakhona same as ena kumaKristu uma ngabe Jode ngisho ukuthi kuMatthew 6 uthi uJesu into yokuqala kufanele yisho ngene egumbini bese uthi baba wethu osezulwini kusho ukuthi ngale malingcweliswe igama lakho nabo futhi ngendlela efanayo in the name of God most gracious most merciful yonke into director to God bese sizoza kumaNazaretha lawa ke inkolo yamaNazaretha hayi lo Nazaretha ebuchazwe eBhayibhelini ngisho inkolo ezinile khona existayo manje nakhona ngithema ngiyobheka lapha ya umkhuleko wabo wokuvuka ekseni nakhona umqalo wendlela mangabe eyibhala lento kuthiwa bavuka bakhuleke ngo9 ngeekseni uthi mawuqala nje qala kwakhona kuthiwa bandla elithobekileyo lika menzi wezulu nomhlaba sesiyamdumisa manje odunyiswayo imihla yonke amen bese abalandele bathi uNkulunkulu onamandla onke yise wabo bonke abamkhonzayo busisa ukuvuka kwethu kwanamhlanje sigcine ngomsa wakho ngisakhuluma ngawasikuseni ntambama ke nakhona usuye researchela ukuthi bathini same applies with the Christianity nakhona umthandazo omkhulu ke kusho njalo bathi ubaba wethu sezulwini mangicelisa igama so if bonke laba abasitshela ngoba uNkulunkulu besifundisa ngoba uNkulunkulu bonke bedirector uNkulunkulu ukuthi kahle kahle nayi direction okunye nokunye isuke sesikufaka sesikuthathapi sikuthathelani lokho singathathi lokho okuzokwenza ukuthi mina ngikwazi ukuvuka ngibe umuntu omusha ngikwazi ukuthi ngikhuluma iqiniso la kufanele ngikhuluma iqiniso khona ngoba ungawaqamba manje waqambela abanye abantu but uma uzoqamba manje uyiqambele wedwa ususemkhulekweni wakho then you have a problem kusakude la usaya khona eyokugcina uma usuqeda yonke lento yokukhuluma necommunication ngoba iyona lengifisa ukuyigcizelela icommunication with God is within you. God is a spirit. So ufuna abazomkhonza bekumoya so kusho ukuthi ngena kumoya kuqala before uzuqale wena ukhonze understand umoya na uma usuqedileke ngawo konke call wakhe ukuthi lezi zintathu zisho nezimpendulo zonke zizoba khona ukukholwa kwakho ke ku based ekuthenini iqiniso ulikhulumile yini ngoba mawukhulumile iqiniso uzokwazi ukubona ama faults akho uzokwazi ukubona wrong bakho uzokwazi ukubona la ungahambanga khona kahle uzokwazi ukubona la ungenzanga khona kahle and then you rectify that because akekho omunye umuntu uzofika azokuxazululela inkinga yakwakho wena ngeemva kokukholwa kokukhuluma uthi ukhulumile noNkulunkulu keep iqiniso lonke then kuzokwenzeka ke umsebenzi ngendlela ekufanele kwenzeke ngayo even ukuphila kusezandleni zakho nakhona iqiniso mawulikhulumile uku-communication noNkulunkulu nawe uqobo then you'll understand nakhona ukuthi okay fanele ngidle ngendlela right manje kufanele ngenze ukuthi manje uzuzwe noma usuni kwamaphilisi kuthiwa idla kangaka udle kanje yizo zonke lezi zinto engikhuluma ngazo ziqiniso ekufanele silibambe sihambe ngalo ngayikhathi zonke uNkulunkulu ngithe kathela umusa ke kunina nonke umoya kaNkulunkulu kuhlale kuthina umoya woxolo umoya wokuthula awube kuthina sonke bese uyasilapha sivuke sibe abantu abasha abanye abazalwane bebekhuluma ngokuvuka kukaKristu ethuneni now akavuke phela avuke nakithi avuke nako konke ngoba sithe zonke izono ibetheliwe wonke amagqubu na yonke inhliziyo ezimbi sithe zibetheliwe so njengoba sevukile akavuke kanjalo so ngizama ukukhuluma nayo yonke inhlebo yomuntu ongilalela njengamanje angikho based kwi religion but ngibased kuwena ngihleli kuwena muntu as a person understand the spirit of God within you and work on your on yourself work on iqiniso likhulume ngisho ungasavumi likhulume kuzolunga zonke izinto eziningi zizoshintsha ebese sihamba ngakho amen.